Bantal sumping. Bantal sumping. Sakit paungi bener. Bantal sumping. Ini nengok tuke. Bantal sumping. Cara sampir ngasih gelani menuni. Bantal sumping. Cido kan Tuh ketawang sih. Nah Cina pakai dole. sulukan Terus. Bin. Bin. Cina barang. Bantal sumping. Hebat tepuk tangan untuk Sekegong dan sana luar biasa nih gitu. Len mulo. Lu kesiap cuman. Nyelenang kini gondrong lah gaya ini. Oyongan rong di lemes selem jai. Nyen ya. Gondrong lah gaya ini mungkin. Wih luar biasa. Tumen man kelincak dini di Ubud. Di Ubud. Gumi Padang Tegal. Benar. Dalam rangka Ulang tahun ini Betaro. ulang tahun ini Betara. Men? Piodala ini Betara napak Pertiwi. Saja. Dini yang menjadi aset terbesar. Adio. Bojok. Bojok. Enggak ada cijele bojok Deng ngawak. Ngen. Dong orang bojok itu. Men. Menyep cida di bojok. Banici. Cile masih ngerti. Man. Ini aset terbesar adalah bojok. Oh bojok. Ini mangki poresnya sing nawang. Pelestarian hewan langka. Apa? Bojok. Langka bojok. Langka. Adio. Sangkal ci termasuk spesies langka. Dini ci pindah rumah. Sing kitu sing lar. Men. Sing kitu konsep nih. Yen bo Monkey Forest tuh. Artinya itu adalah objek wisata. Objek wisata. Tamunya yang minimal 1 hari kudu nang Ci. Udah. Siu Siu. teko main.
Wih, gitu hebat pariwisata dini di Ubud dong. Angkala tepuk tangan majang ring semeton di tiang ring Ubud dumun iki. Gitu hebatnya. Pariwisata maju. Siapa no? Kaden bojog liwat. Cing ingat nak gitu naik muncul luar biasa penabuh. Puh, Apa nih? kaden cang sisio ngereh di tungigel. Ternyata dekorasi. Kini hebat calon arang di Ubud doang Ci. Dekorasi luar biasa. Cang sing biasa kan oleh? Hah? Cang biasa kan oleh? Ada bisa? Cang aja Ubud tuh friend. Woi. Cang uli dan pasar biasa. Ubud oh kene luang dekore. Biasa cang noleh. Ada gitu? Mencek dekor seci kan mereka sing biasa cang noleh. Ada bisa? Ijo ada ngai calon narang misi terpal misi tengkop bieh tuh. Cingwale jalan mula Cai. Men, Ih, kenapa jangan calon arang pang misi terpal gitu? kenapa? Pang misi hujan misi tengkop bieh. Engken. Karena jang sadar diri. Engken. Jang dibangli sing lapasih. Oh, cik, Itu jang menciptakan tsunami kecil yang membuat para penari berlari. jengengan. Saya ngerti Cai. Mone, oh, dodane sangro malun. Ngajan, mone pedampiak ide dane nyangre sa pemedali de betare sih gitu. Sangre malu Om Swastiastu. Halus. Nah kini Engken. Ubud do terkenal dengan bahasa halus. Halus. Yang cara cang sih di Bangli len. Engken. Bungude agak kasaran ben bede. Engken. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Yang dini len. Engken. Saking halus nih. Heeh. Orang Om Swastiastu kisi-kisi. Engken. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saru antara ngekoe. Apa? Ngekoh. Ngokowe. Koh gitu. Bangli lah kita ngekoe. Oh, koh gitu. Nah bahasa Bangli mulu kita agak lebihan. Nada bungut Bangli apa main ngelak hati. Cara bungut sini luung di Denpasar. Ijo ne sing luang. Iya, ngengken ngomong serba singkat kita Cai. Nyen. Cai, Nak cang muluk itu ciri khas. yang orang perempatan apa? Pempat. Toh kan, pempat. Di cara dongkang ngelekang emplekan ini. Engken dong kang. Yang cara cang di Bangli perempatan. Cuk, apa masalahnya nak cang itu pempat? Yang orang nak mau tabrakan, Metabrak. oh mau tabrak. Yang di Bangli mau tabrak telur, mau tabrak terang bulan merade. Itu martabak dong. Oh yang itu mau tabrak. Metabrak. Berarti yang ada nak metabrakan di perempatan Jalan Gatot Subroto. Berarti kene Ci ngomong. Engken. Ada nak metabrak di perempat Jalan Gatot Subrot. Ijal yang benar munyenci. Bicara Yang orang balik kukul apa? Likul. Singkat-singkat gitu dong. Balik kukul pas lantang cing ngomong likul. Oh, yang orang balik Banjar, Linyar. yang balik Daje, Lejo. yang jero Mangku. Ku. Oh, singkat gitu dong. Ah. Yang Mangku Alit, Kulit. yang Mangku Kusambe. Kusam. Oh, berarti yang ada Mangku Alit kulit Kusambe, kulit kusam. Kulit kusam nustir gitu. Apa tuh? Nunastir tuh. Dona onyang singkat sih. Mula saja masalah jero Mangku nikbit. Apa nih? Niki bije. Lesagi bal bu di Denpasar. Deci sombong. Sombong engken. Cing walek cang nomor 1. Ji, jangan apa sih ngelah di Bangli. Becido kan mengaku cing pasih sing ngelah cing lah gumuk kene. Jemput ke ada gumuk kene di karpet. Rip. Apa tuh? Apa rip? Apa tuh? RCP. RCP. Respect. Wah, respect mati di ini nih. Tahun 2023 sampai 2028. Sing lahir nih kidung membanding tuh sing. Gitu hebat gumuk kencenik gitu ngidang tuh. Orang dekorasi hebat. Hebat tapi cekan hebat. Ajan Nih yang biasanya si cangne nih sing kepikiran cangne nak biasanya nganggo Banten nih dini nganggo dekorasi. apa? Nih apa tuh? Nih menggantung-gantung nih ada nih. Ci sing nawang seni. Si cangne nih nak anggono di Banten di Pejati itu misi bener. Ini dini dekorasi. Nah gitu di Ubud hebatnya mengolah apapun yang ada menjadi Si Nawang apa ce ora dipejati? Nih, Gondrong.
Bungut di gua ngeprasiste deh. Do gondronga beler-belera. Bi gondronga. Awak kencane. Kencanin gitu kencanen. Cek, no ini mau euro. Mario. Aja. Mayur. Nih sing nawang nih. Si? Nih yang di negara paku pipet. Hah? Paku pipet. Yan paku pipet tuh len ada busung ani mulat set misi bungo mitir tuh mar paku pipet. Nah, ini nak paku pipet. Asal bu menggantung-gantunga ketu paku pipet ada. Adan sing aden. Sing bisa ngeradan. Mendok. Contoh. Udah Ini paku pipet. Kenapa yang misi kene paku pipet anggo calon narang? Yiji sing nawang. Enggak. Kenapa ngangon paku pipit? Mapo? Berasal dari kata paku. Paku itu artinya maca. Apa nih pacak-pacak keindahan di kalem ngelarang calon narang nilai estetika yang dijunjung tinggi. Bos ruwet. Adi? Tuh kan nak gondrongan dulu. Gondrong. Engko bangko mike. Cai ya kenyam gigi kan kena. Nih tuh. Cima cai senang perananang tuh non. Tuh bos ruwet misi maca kesenyan mau bos ruwet. Adi? Yen paku beton anggo nyana tepen dhuwur. Makanya Cina paku pipet. Men. Aja nama genep simul di kalem adang calon narang. Nah, nih coba kenapa nganggon? Nih don temunto ga. Ken. Nih tuh punyan kalau sing ada batang yo. Coba. Don bingin tuh don. Tuh, bu kenapa nganggo don bingin? Hah? Kenapa nganggo don bingin? Kenapa ngangon don bingin? Nih pinake taru wanira taruna dewa siwa. Gitu. Ritat kala ngelarang calon narang. Kenapa ngangon taru siwa? Pinake pengeleburan apa namanya sarwa ini negatif. Butuh kali penyomiane. Hah? Nih ide batara siwa pinake ngelarang nih madan pelebur. Ada yang lu nih ada nak jebol guban. Sing bubuk tukang kempluk Bubuk. Kang kempluk, kang kajar. Apa dan? Kang kajar. Aku kajar yang di negara keledua ada. Baik keledua. Bungo cikledua. Aja sing nawang apa? Kenapa nganggo daun bingin temune? Kenapa? Karena sing nyanda ngabu bingin abungkul. Montu Haluan gitu. mulu. Tuh kenapa? Adi itu nak mati di. Nak dekorasi anane. Dekorasi. Nih kong engke nganggo leluhur. Nih, karena ruo binedo. Ado leluhur, nih ado leleten. Adi alo Alu aja gak abu-abu ci leluhur leleten. Mana mula harus keto, ado luhur, ado beten. Kenapa ngangon leluhur? Napa? Nih pinake simul akase ditan kalau ide betaru dedun apa pertiwi sing keungkulan benani romon-romon ngangon leluhur simul akase sangkal ngangon kase. Kase pinake simul akase. Benah, ayang nak bangli, Oh. kaso kone. Oh. Kalau Mancar- si iyo terpalang oh. Terpal misi ya ngelendong, bukan tuh bencar gabiar. Ngeset kena tsunami peragino. Apa ngeset tuh? Ngeset. Oke nih nyasadang batis. Sing ngeset kena kene. Ukun kena yo. Het ngeset. Oh nih madan ngeset. Tuh ngesot. Ngesot tuh. Men. Ngeset. Oh das. Hah? Das. Das? Yang di Bangli das. Das kena gitu. Oh, das ge kena nelena seng gitu. Tuh das. Hah? Das. Das. Oh, itu das ada. Oh das kena. Si awak ngeset. Apa kada orang no? Berarti dan pasar kan paling benar. Adi. Hampir. Bahasa Indonesia tuh. Nyeken awang. Itu bahasa Indonesia. Cuman aja ngaku ngakuin Aja. Nawang ngapus nawang etika bu. Ci sinawang. Ci marah sinawang etika. Enggak. Mune ganteng-ganteng sekegonge. Muntu becigain gamelan. Singai. Men. Nih beli tangkas bu nyambat singai yo gambla. Men. Meli. Tadi ya? Yin ngai mancang ngai gambla, mancang latia pida ke diperagat. Sing gitu maksudnya leak bara. Apa lea ungu? lea janda dera. Sing lapo. Nih lea badang. Apa badang? Sing gitu maksudnya. Man. Sekegong tuh belatian. Bo. Kalau ngai nang cikini. Gening. Oh gending. Oh ngai gendinga ketu no. Gending gendinga. Sing bisa ora gending. Menduk. Contoh. Gendinga ya di negara gendinga. Gambla.
Itu. Mula gitu sih ngomong. Mula menjani yen bukaina gendingang engke awak. Ngigel nak Ci. Ngigel. Hormati penabuh. Man, Hargai. oh, sing ambu pipis. Apa? Sing hargai maya aja pipis sing ngae kan Pak igelin gending nae. Oh, igelen. Be igelen. Kone. Ulang menjelep malu. Ketu nak ngomong mecelop. Igelen. Murahan. Kang wangu kitan. Tuh. Marung ubeta langsing. Oh, gamelan barong bangkung deke. Adi barong bangkung berubah adi barong blegan. Sekan barong bangkung jaga melajai. Awak juara 1 ngigelo. Tedung dah dua duduk. Iko hadi maru pesu. Kasepa. Ini Igelan barong Ci. Cara pendapat. barong bangkung jit nih mesemprot bensin. Nak murlo ke itu igel-igel set. Awane paling nawang pas nyuda nak misi gitu. Tapi dok, pantas yo bingung gak melah barong. Sing gitu. Mungkin. Penabuh bebeki ada nih. Adio. Oh. Tawang ci nak ceng dan ngigel barong bang ngigel barong. Ah gak melan barong. Masa ngigel barong mi ang. Cara Maklum nak uli jembrane. engkelan nih. Iya tugas nih PKB. Ingat mare gas nih. Hah? Tanggal telu hari pertama lomba barong Ci ngirim. Ngirim kan? Hah? Hari pertama man. Oh, Jang hari kedua man Bangli. benar? Ci dan pasar Jang Bangli. Mau? Gianyar man yora telu. 200 Lu kupu-kupu barong, kupu-kupu tarung. Oh nek ini tuh. Ngabo ciri khas. Bangli ciri khasnya terdung misi belum siap. Belum siap. Dan pasar paling keren ciri khas. Apa tuh? Mana gitu. Calon, cis. Ini gitu. Tuh keren. Barong aku kok Ya, tapi Cidot jangan berkecil hati. Pengen. Yang penting Cika ngirim. Oh, jangan ngirim. Berpartisipasi. Nah hari pertama. Ci sudah apa man? Suut Karangasem. Sud Karangasem? Oh. Jang sud Kelungkung man. Suut Kelungkung. Oh. Ci sudah apa man? Cut PKB. Si ngirim. Beleleng tuh pertama kali ngirim barong. Jadi berdelapan kabupaten ngirim. Cige si ngirim sih. Coba awak nak nu menjaga keselamatan. Adi? Nak kun bareng ngajak beleleng kalayan jak yo. Begitu? Menjalan di Bajro jebol do. Sing idang ngirim. Oh lian jalan jebol si ngirim ngirim. Sing jam mulu sing ngirim. Juari. Juari. Ingin. Daripada ngirim misi bulun siap kono tedo nak barong, bulun barong benah nggo. Inak ciri khas ada nih. Ciri khas tundal, ciri khas. Ngirim. Ngirim. Juara kudo. Hah? Juara kudo. Hah? Juara kudo. Nya juara 1. Kungklung. Kelungkung. Oh.
Juara 2. Badung. Berat lu. Gianyar. Oh, Bangli jadi pasar di Jo. Makanya awak tempuh du ngirim ke sing juara. Cia lu haluan gitu. Makanya do mesti ngwalein sing ngirim. Masih patuh sing main juara. Tidak, juara itu adalah bonus. Yang penting ikut berpartisipasi ngajagang seni dan budaya Bali. Pas lah. Awak masih sing ngirim tuh nak bonus. Bonus nggak? Man tampil di hari kedua kejap. Ijo. Cang mau balik tonton ke PKB tuh ada singci ya. Seleng berarti. Apa seleng? Seleng. Sinyo seleng. Si. Oh grup band. Oh grup band penyanyi. Seng. Man. Kene seleng terus sing ningalin apa sing ningah apa. Oh Oleh. budo. Seng tuh budo tuh sing seleng. Men. Seleng sing umpama cet ketu seleng sing nepuin. Oh jereng. Apa jereng namun tuh merepak apa jereng gitu. Mana apa tuh seleng? Seleng. Apa dia orayo? Oh len artinya. Oh ngelen. Ah tuh bu. Ngurang ngelen ke seleng. Nah mulu gitu di negara seleng. Nah dari kedua ngirim awak kejep kalau pentas. Adi Jo. Isi nepuin. Sing. Pas Pak Gubernur aja Pak Wakil Presiden tuh Nih, maju. Hah? Pas pidato tuh sekarang ada 4 kabupaten yang tampil. Nyen gen. Pertama Bangli kone, kedua Beleleng, ketiga Jembrano gitu. Kejep kalau tuh kejep. Sejap tuh enggaklah sadar Bapak. Ternyata Jembrano sing ngirim. Gitu kejep tuh. Terkejep aja. Terkejap aja. Itu berarti Jembrano pentas lewat kata-kata berarti itu. Oh nah, sing apa yang penting berpartisipasi. Mani tahun depan harus meningkat BPD. Bener, harus ngirim. Ngirim awak lewat screenshot kalau kaget doang. Ngirim barong apa lewat screenshot. Nah, maro gue sing ngirim barong ke sawah wale Men, doje barong. Cang melalui kamu, diolas larcio nentain kamu ke negara, diolas dong ide nasi nah. Adik ada? Gene cang mutakon jak memen nih. Enggak. Mek, apa darah nasi mek gitu. Bet alo mek, seng. Mana apa be siap, seng gitu. Seng memanci itu. Bemani lengkapin nak ke paku usuk gitu. Seng gitu seng ado. Oh yang itu seng ada gitu. Sing lengah Oh sing. sing gitu naik. Nak negara sing bisa nguras sing. Mendok? Contoh. Sing pasti gitu caru di Bangli banat gitu darah. Apa dah? Di Bangli sing ada darah kukur mereliu. Dedara mama. Oh darah ada dia mah. Tuh kedes ada. Coba kedes kan darah. Sing. Di Bangli sing ada darah kukur. Nah si awak kado kukur. Kukur. Nah di negara kukur gitu. Coba Ci beli kukur yang kan ada. Pak beli kedis kukur. Kukur nih kene munyi kene. Tekukur. Si ngerti apa? Angge kita nih. Daripada yo di Bangli meli dedara melude buden bungon awa. Engkel lah nih. Kan melanjo. Oh, melanjo. Nih. Bu melanjo. Meli apa Gus gitu. Meli mie. Oh meli mie oh gitu. Sing mie gitu. Tuh bu mie oh. Sing mie nih ada di ama tuh. Tuh bu mie oh gitu. Sing parionot keketua. Oh cai jelemu sing ngerti munyi cai. Ngerti yang sing ngerti kan sing menjal-jal awak. Masanya awak meli mie bang mio melude bungot. Mio caplok Pedagang di Bangli itu nama takon balik aja. Lamun metakon balik mai gitu bener. Coba bading ada nih. Nama takon dagangi. Takon enggak. Jangan di dagang sih di pembeli. Nah. Ngerti jai. Nah, Pak, melanjo. Beli apa Gus? Meli mie. Beli mio. Sing. Tuh yo sing ngerti Mas ya. Meli mie. Coba mio. Sing melude bungut awak ngamah mio. Pertanyaan nih beli mio. Tanda tanya beli mio. Tuh, sing. Mie ini ada di ama. Coba mio, nak bertakon mio. Sing parionot. Nen apa rebat? Cut lu mesti ngerti. Cingkin nih. Awak melanjo. Cima belanja. Meli dedara. Beli deraran. Oh. Darah kan nak beli. Mesti beli mie. Tuh bu dedara mie. Tuh ama artinya. Oh. Mie burung darah. Bedah. Mio. Cim beli deraran. Oh. Beli apa? Mie. Mie.
Sepeda motor dageh bang. Engke nawak ngama. Cengkelat Mas Saud. Beli mio. Oh, berarti beli. Tuh, bu masa Udah marah ngewalek barong ci nyerendeng cang beliang ci. Sing sportif cai. Sing kitu maksud Canglar. Caran ci menyampaikan totono beli. Adio. Melimio gitu do kitu ngomong. Men kengken cang ngomong. Nih contoh. Oh netoy melimio. Oh do di duri jang di depan jang. Contoh nih. Contoh. Nah. Pak, melanjo. Lihat apa Gus? Melimi. Oh, melimi. Oh. Tuh, maru bener. Oke. Gitu. Yen terus kena melimi oh. Masa mio seduh sing lebang-lebang. Oke. Tuh, maru bener kene. Oh, melimi. Pragat gae. Pak, melanjo Pak. Meli apa Gus? Meli mio. Sing meli mio. Oh, meli mie. Tuh. Makasih dok. Gitu. Ternyata Ci menolong Cang. Mungkin ragu aja Cang. Meli mio. Bila perlu bungut. Oh, meli mie. Bila perlu bungut yo sile dan Engke. pasar. Oh, melimi. Gelakang. Oh berarti pindah kang. Oh nih di belakang. Belakang. Abo ke depan. Pas. Oh, meli mie. Mie. Oh ya nyak meli mie. Man. Meli soto lah nas. Pinahang. Engken. Beli apa Gus? Beli soto. Oh, beli sot. Nah ke pertanggungjawabkan jawab kengken tuh. Oh, melisot. Sot apa? Sot rupo drawo. Aja sinya dada yo. Gitu. Yen melipario lanta. Melipari. Iya nyak. Kena dendo. Oh iya nyak meli pario. Meli bakso landas. Pak melanjo, meli apa Gus? Meli bakso. Oh, meli baks. Aja. Apa aja sih? Mula harus duri jang oh. Nah sing dadi di Bangli itu pindahan ke depan karena itu merupakan ciri khas daerah. Adi gitu. Bahasa di Bangli itu memang tetap ngangon di belakang karena kengken pemikiran orang Bangli itu simpel-simpel sing demen ruwet. Contoh. Cang igel main takon ini kepisagane san. Beh degalar Kang Igal lo, ke Ubodo, di Padang Tegalo, calon arang itu, ajak ipona lo, icedo milu oh bondres bebekine oh, cepoke cang nyawab. Okay. Oh, praga, terus sautin, ini ngalah ruat. Oke, tuh bener RSJ di Tujang. Ada ya? 5 menit ki ngomong aja iyo langsung budo. Maksud sih kengken. Cuman kini bede galar kel ngigel ho. Di Padang Tegalo, calon narang neto ngajak bebeki ho. Cai. Cai ngawak orang. Mulut terkenal yo budo. Ada ya? Uliadan gumin yo ge bu budo. Ada ya orang cik beli. Bangli. Bangli. Bang. Bara. Li. Ini maksud sih. Coba nak bantu mikir. Bangli. Bang. Bara. Li. Cai. Coba nak pikir ya nadan gumin awak ke bagus. Negara. Nelik. Galak. Adi ro. Negara ga maluna yen ro nerega yo dada. Cicing bisa ngeja nih. Aja lemo budo. Apa malunan? Ga maluna. Ga. Masa mani takonan uli joy ba? Uli nerega. Ga malunan. Ga. Nah ulang. Negara. Nelik. Adi bah ngerti ya. Na awak lagu me. Nah cang sing ngakuin. Iba na ding orang nelik. Mennya orang nelik. Awak. Deli ana ibu. Aja. Cang ngerti sih apa sih sing bisa? Negara. No. Nelik. Ga. Galak. Ro. Rengas. Negara. Nelik galak rengas. Oh pantas jeneng cicara barong saya kena. Barong saya tegas nak negara. Mencelano agak goloha. Bin. Mencap laga di pengkola. Saya. Mangsud di pagaha. Jet ngangah kena tabia. Tabia sing negara lah. Man. Nene budo. Bangli, Bang Barali. Cai sing nawang arten gumi. Apa? Bangli nak luwong artene. Apa? Bangli. Bang. Bara. Li. Dia kedek sih. Malu sabar nak. Sing nawang. Cai nada mesuang kanduk ini cai. Sing Cai nawang. sing daen mesuang kanduk ini cai. Marut ramah.
Bangli. Artia. Nah, Bang Li, Bang Li. Bang, Apa? para, Li. Tadi mau gelak encin. Ini halo. Li, lingkungan. Bang Li. Lingkungan yang merah itu artinya berani dan semangat membangun seni dan budaya yang ada di Bali, itulah Bangli. Man yo no man. Man. Cai kejengat artiang gue menti jani. Nah, pada pasar. Pada ngartiang ngalen. Den, lot, Pasar, pekan, dan pasar. lot, pekan. Halo gitu. Halo. Den pasar, Den, lot, pasar, pekan, den pasar. lot, pekan. Emang nih cing lah pekan. Tuh kan gede cang. Pekan apa? Kan bedong. Oh si Badungnya ngelah tuh sing cai. Ye. Oh cing ide pekan ke Badung. Wah. Lele ikan ubur. Mau badeng ubur ikan lele. Oh aja. Ubur ikan lele. Pak dene. Miskin le. Pekan dia kating ide ke Badung. Yang jang di Bangli jelas. PKB. Apa? Pasar Kidul Bangli. Oh di ini masih pekan Gianyar. Pasar Seni Ubud. Benar. Ci di negara. PN. Apa? Pekan Negaro, Pasar Negaro. Dan pasar. PB. Apa? Pekan Badung. Kene jangan kene ganti ya Den. Adi ganti. Oh, Den pasar. Den. Konden. Pasar. Pekan. Dan pasar. Kondeng lah pekan. Ini. Wah, busa kalau sangkep nih. Enggan. Gede gul-gul. Ah, nakal medali debat. Oh, kalau mana? Jadi maro. Yen si awan nakal sangkep kerang. Sing Awa, kejo ci apa ci nih sing subuh pangtawang ci ceciren kukul terus memunyi. Geng. Pinake meciri gumi nak subuh gumi gerupuk. Makanya Sakal terus memunyi nih pinake tetenger. Oh. Panjake dini di pancalu pang tetap status siaga. Bener. Jago. Benar makanya ragu lenbu gumi gerubuk ini dong ay gerubuk antar sesama parekan. Ajan bener cara munyen pondale. Ne lu pancalu terus yang ngadan patih Aduh. Gumi madan pancalu. Pancalu. Oh. Patihe ido rakaryano warak bang. Oh, Berarti berarti ngaduk wang satu pulas. Aja. Dagang bukan. Masa nak ngeduma jajo ngedat. Ngeduma satu pulas. Jatuh cara munyai ponal gumi subuh gerubuk raga suwut mondo merebat. Adi kedua. Cing aku den pasar paling luwung, cing aku negara paling luwung, cang Bangli jeleang ci sing dadi gitu. Benar. Iya. Ingat, setiap daerah itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Marilah kita isi kekurangan itu dengan kelebihan yang kita punya. Pang tetap raket raga menyamo Bali. Sangkal suwut mondo di media sosial saling pedengking. Benar. Liun aja nih komen miring. Kene komen. Komen miring dari komen ini nyeleneh. Benar. Di media sosial liun aduh pah kene ne anu nenek kene ne anu nih jelek to luwung nih jelek sing dadi gitu. Benar. Karena sing idang iraga ngukur seni itu dengan mata sendiri adalah kalayak ramai yang menilai. Dan jangan lupa rago di Bali ini dipersatukan oleh apa? Apa? Adat, budaya, dan seni. Nah. Jangan sampai karena adat, budaya, dan seni irago di Bali terjadinya perpecahan. Demonto. Harus tetap jaga. Bener, jadi Tak makanya subuh menjago-jago balik. rago. Jalan menjago-jago. Gas, dijo jago. Beng, nak keto mulu. Kene bo. Asal Nih, bo gumi gumi gerubuk gerubuk. kene cikeno ne sing. Banjara dangin rumah awak keto bu Geng, ibi. geng. Kokoa malu. Begitu? Ben manen sehat. Terus Ngobat dia. Jika ada jo apa? Jadi kene nal. Enggen. Enggen. Iya nih rago kalau meragat tang bicara buku kene naksing lakar ngidang pragat. Bener. Jani jalan tangkil ke Karang Kepatihan. Tangkir ring linggih kide rakriano patih ki warak bang. Pangsing ulian saya jakjang reret lantas kewibawaan yadnya. Benar. Reret kewibawaan gumi nyangsan nincap gerubuk agungnya. Benar. Pangsing kau keto jalan ngidih solusi yani ngidih darmo tetimbang. Sajo. Ken linggih kide rakriano patih. Nah, Mai. gas. Kijul aku. Dini kan. Ciwa Oh. kapah tam apa dane tangkil tuh. Tuh pokci. Pokci pok. Tuh. Bener. Bongenah batas yang urah janur itu kelicak-kelicak. Negak. Beler-beler aduh nak oraha.
Duh mengena ada bubu cara rajang semut batasin terus. Cideng awak matur nah. Nah. Ajan. Aja-ajain awana. Gisang. Ora-orain. Aloh cara matur. Engke. Inggih tu. Napi tu. Oh kenten tu. Oh kenten. Telu ge yo modal. Inggih tu napi tu. Oh kenten tu. Muntuh game. Inggih tu. Oh nen. Dawa kalek sampun ayas minggil sirien repati. Nunas lugreti tiang aradu niki kaulandane ne sampun saya ke sareng tetiga durus maradu. Puh, cara motor GP. Kayak di goa. Anu ngalaken gatine kana ngeduwi aksan. Yang kalu kaya tukang menadini dan sah walunguhan yang sah hasil cakru mangkaru kaya tukang pemurtian Len kadirase sang meragawikan niwakang sedaging sastra sedaging pawacana luir mawi bawa karure-kare pedingahan mo cakurya temelukun dening haradaya mo tangion sidu kiyatu kasebut jos ning darmu sadu iya tecuan non lende ngelarang minekadi dharma sadune dini dijagad Kawin ursitia dari pangkajian nila kalian kiwarak bang ya tecanan simpuang Jabeng wiyang oyeng jagat pancalu Biparayan nirja tua king sabulah Aingih durus mau Liluk lawan sirang cerakan itu Aingih didiang kaulan palunguh Gusti sampun nyantos dari kiring pasepan durus Suruh memilikiannya semua mau yunilang wangi kang parong muka Walius tumi buri kramanil ya demeluan tening sabu Yeay Cia Sini nama cah.
ngejak kena meka siap jak kadang cina ngejak Kadena itu biasa. Waliu sumawasiat dari keramuan itu. nggih ri sampun ratu ngecek singa rahina nih mah udah kayak dengki kira tuh Kadun celakaan ning ulun. nggih di dia Maka keluang celini ada danan nelen. Nggih Inggih. patut. Patut. Ya, Tiang. dalang. Inggih sampun tuh. ratu sampun Woi, sapa mijil pun silu Tuhan tu. saya waktu angop di tiang atonang perebawan palunguh gusti medal semangka dimangkil Dumi buya tu berwontening sabu. Wang ada geli sami pankoriaku. wih wendane tedon riki ring sabo menalo bile-bile kiri kau ngada gering wawidangan kori agung Iyo nunaning pariat. duh kapan di tiang purun tuna sayaga tuna pariatne ngiring sak margan palungo gusti Keluang kemuang urus sekaratan. ya Woi, nunaning pariat. jangan dan purun Nggih di dia. Nah, Inggih di tiang. benar. Tiang. Oleh, Ampun. perlu bawan pun siranglah kalian pada kiwarak pa. Inggih tuh. Nggih. Kang kadiang pun napo kala seri tekap. Napi tuh. Perlu bawan pun siranglah kalian pati. Oh, kentan tuh. Adi gedein awa. Nal, Tiang. perlu bawan siranglah kalian pati. Inggih tuh. Kengkian mirip generasi yang cai. Kengki yo. Ada. Sing bisa ngasawa, engke asa. Sing kengken engken menurut ci itu artinya Oh, woi. Kena benci ngalin. Dan kadi kenten backsound pilar kone viral di TikTok. ini engken deh Sekadi kenten demi ongger. Ongke onggera. Naik cimalu. Wes, bang pipis jadi. Nah, Yang di Jo ada pabrikmu kene ya. di negara liu. Oh dong sorok na kene gitu ku menci. Nge, kata dongkang plega ne apa dan becing-becing Oh dong cing memisahan kamu. memisan. Pesu gede uli cungo baru memisah. tuh mimisan As bunga nawa. Ampura tuh. Nih, sing nyeda masang. Ponal parakan sayang anaknya buku cai. Jelas. apa jelas gitu. Oh, gitu. Calo satuan benone malu. Nge, Wali sumijil pun sirara kerja nepati. Dule, nge. dele kemataan sih. Adi kedut tadi. Misi pir. Dule, Nge. cidengil jak dadu. Nggih itu. Mijil kayu mangke kengken mirip jen rasa yang cai. Amet akan yang nomor udah disambung kayak bagi. Kondet. Aki ngajit keris
Biasan amet gitu kan amet yo. Sing gitu. Aduh. Hah? Lah masih ngerti deh. Agat bersih ada lemu kene memekul di karang kepatian. Yen ada lemu kelas saya lebihan kan limo sakit pelengan patih. Aja. Cing. Maksudnya kan anji. Oke, tentu ampuro tuh. Yen sing ingat ciparakan sayang tuni memetumpal pelengan cie. Nggih, kenten ampun. Apa kenten ampun. Orain awak sing ngerti. Nadane sing nikah ten dados. Mani dong alih pergi no kene nah. Sakit patih kena mengut. Serius. Nggih. Bu paling serius awak. Nah, you sing ngerti. Amet akan uyat moro wonten ing Paraja. Amet akan uyat moro wonten ing Sabu. Amet akan uyat moro wonten ing Buana. Opena. Aduh. Sing peragat benci gawe. Doak Nih dia. si kedeken itu. Aliang di jagat sekalo kang kadiang pun apa katun di tegap dia. Wah, ya rerehan di tiang renjagat sekalus kadi sangyang gubernur. Nyento. Gubernur. Lar. Di tiang Dan ada si Kang Riki. Nengil si. Yamet akan uyat baru dan Sabtu petalu. Wih, arti pempatan agung Iya nering sabda petale. Bener pempatan agung sabda petale. Cing tingkatan tuh. Aduh. Aduh awak kena amre. Sabtu petalu perubawan pun silang kiwarak pak. Iya nerekang ring sabda petale luar kadi sangyang catur muka ma pelemah hari palung Gusti. Luar silang catur muka. Padut Sang angorak sungu wasito yato maroding catur loka palun. padut saya waktu medaging kadi atur palung Gusti. Sabtu loko kang kadiang prabu katun di dekap tu. Sabda loka. Luar kadi dewata nawa sange angawawa ikanang para dewata. Mapon li kerama di depan surut-surut ngar channel ingat pun sirsang yang aji Saraswati. Saya waktu medaging aradu. Metangyan wak bajero ya tukang pengastu tinir. Ini padut. Yey, lama kanetan medawogan di kanang pakeman. Laksi gelok atangyan begitu. Bangun Nal. Apa artinya? Bangun. Nal, Dia. cai ngelen. Iya tuh. Lampak sirang rakor yan nepat. Iya tuh. Angkot iya tuh di kelamuan itu. Luar ko asil natin. Oh, yun naning parian. Duh kapan titiang tuna variatne ngiringangan palungo Gusti. Hei. Oi. Lumayan. Nah, Lumayan apa? Ya. Pijit. ajeduh. Apa artinya? Ajedoh. Cing. Wes. Ya, ajeduh. Durando. Durando. Ajeduh. Sinduran. Isinduran. Isinin duran. Apa nih Kang Dane sinduran? Oh.
Duran Sumawo. Ayo. Durando. Ayo. Napi nih kau tuh. Ayo. Durando. Ayo semua. Duran Sumawo. Jiat. Lak sigalo. Lampuas sirang kalian. Dola cinangkil ya. Oke itu. Separi lampuas sirang karyawan patih. Oh, yun noneng polian, yun noneng polian. Carake. Oh, yun noneng polian lo. Pati tiang kuno saya go jadi ngiring palunggu Siga tadi. pada lungu pinganik. Negak nal. Oh, seri kalaman. Lawan ning wiweke ning ayu. Inggih aratu. Pakulon Gusti Padeh ki warak bangangan palunguh Gusti. Lugarayang minekadi titiang kaulan palunguh Gusti para sanggepurun murunang dewek matur ing angan palunguh Gusti. Saya. Wentane kegaduhan di tiang sekadi wawu boyo jo sangkaning di tiang purun permade. Sake wonten iko angin di tiang nyugugin kayun palunguh Gusti sangkaning baktin di tiang memarakan. Duaning di tiang tangkil sekadi wang mangkin boyo jo nenten tios. Jagi nguning ayang ini ke kanan jaga diri kiring pancalu. Matemakan gerubuk jagate titiang dados parekan enten uning pangulunnya kadi napi sira pinake panghuluning wicarane kadi sapuniki ledangi ratu paweh pawacana ring panjang Riwo sangelenguk suaturan silang cerakanir. Waduh. Wakum cerakan kupinganik. Ini yang aradu Luar kayu kang satu rante. nggih patut medaging Setepung pinarayuto norono singsal. Bedik sing ngadolem. Luar kabar sing ada lepas ngunyin paman. kayu kang satu rante. Nggih. Heri ke kanan jagat pancalu kayu mangki. Niko sane tuna sang ditiar Patut, ing Ratu. palungguh Gusti. Us mawlo kiyayo teki sirang kiwarak pa. Iratu sampun uning. Wapo ya tukang metangian mangkan. Napisane mawenan sapunika. Mapat. Hano rentak hiren naronate mangkano juga yang sinuhun pinako bagawan tu ya tumaruning jagat pancal. Saya waktu patut. Olu genu kayo kayeng manggil kanang gati ni kanang pancal.
mapan becek jagat pancalu nih kadi mangkin. Iya tuh tanan nolen. Riulah silih sinungil sisian sirwalunate. Weh dong sisiane walunate kari wenten hidup tuh. Iya tuh tanan nolen. Hano doknian ngunikale. Nggih. Mapan rikalanan yang sinukun sirempu parada. Beparayo angarwat ri ke kanan sirwalunate. Ri sampune hidup empu baradah ngerwat ke kanan ide tiah walunate yang dirahe. Yayo teko kano silih sinungil kang sisianil. Wenten silih sinungil sisiane walunate. Menawo kita juga mawaroku siapa ya tuh kang sisianil. Yang durung catas tuh. Nih subuh. Mapan do kalanian rikalanan ingulon. Dinuto segap sino narosineng lama kanes tumut dia temerwenten ing pakeman. Gendan. Tugas peparomani. Nggih. Dinuto tegap sino naranato lama kanes sido yayo teki sirang rakriana pakti. Wah magot akan yato gati ni kanang satru pinako pawiwitan rugendo yato merodan ing pancalu. Yan wordene sane piragi didiang iri kering jabo wenten sane ngortang minekadi pangulone wicarane ni dia carang kemar yen teniwa. Carang kemar ya tuh. Nggih nika sane pirang tiang ordene. Nih bokewok ban sirang rakriana pati. Dados kadi sapunika. Kayo engkang satu rado weruh kerengaran nanging natan weruh kering rupa. Wi ratu nenten uning niki. Wih ratu kengken carane jane. Ngake ulun dinuduh tegap saudara sineng biparaya dulu amagut akan gati di kanang kawisayani. Ngiring mangkin pinah-pinahkeun ratu ditiang kaulan palungguh Gusti wantah kene ratu ditiang antongang padewekan. Wali wus mangenangan iya yang teki sirang raker ya nepati. Nakep. Ditiang du. Wantian mingat iya yang teki sirang raker ya nepati. Mapan tos dikulun pindah ke patik sangopati. Patut Wenang para mobil ayo makan paradak barat yo ya temu kabeh. wenangi ratu melani kesengsaraan panyake. Ya pitwi natan mawurukup kang kadiang prabu kawisayan sirang saderu. Biar sing nawang mungkin kewisesane. Kewala bani kal ngarepin Mas Ya ya. karo meto ke sing tawang kengkian nulas yo musuh ke cutat dini pateh ke jak asah udak. Oh, biar sing tawang kengken ulas siapa? Suko duko samo kerkiem. Tuk suka duka sama. Jayo aja yo labu kang alabu. Wih patut ratu. Patut Sing hitungan agat kelawan yang lacur. Sing hitungan agak lacur. Liang kelawan yang sebut. Liang sebete. Cara mejalan mecelep ke tengah king kalangan tajan. Macelep ke kalangan tajane sampun. Ulian buasah kering sejroning kena. Asah sampun paminat. Donya tuang pemenang lan kalah ke malugisi. Oh, donya tuang pemenang kalah ke malu yang Yen sebeban demen kalah. lemah gaya metajan. Yen nuleng Jumat cumagar ngisi yang nemadan pemenang nekat di tengah kang kalangan tajan. Nya agat menang nomplok. Yen kalah ke nomplok budoh penodatin. Nah, Sangkal yang bener demen kal mesiat. Dengang ngitungan ngane madan menang malu. kalah lu gisi. Malu gisi. Benar. Angkano juga. Yayo teki rakriano pati. Macelap ya tu marwadan yudo. Mulo kal ngalik pejalan mati. Tuh, dane bos sanggup kal ngiramin gumi pancalu ni aji gede. Mapan merasa pinakot posing satrio. Bangsik niktik tangkah doen
Cang waris satrio, cang keturunan satrio, kewalo dinuju ada perang gede, ada siat gede, milah bener bengkap, makanya ngaku rire. Nah, pangsing kok gitu. Pangsing ning canggah, ngaku kesatrio, ngaku paling wanet. Saja. Kewalo yang berperang sing bani ngomong apa? Mati atau marwana yang udah swarga kepanggu. Bangun. Mati di kalangan payudan, nah swarga Swarga. kepanggih. Nah. Sinyak ngiring. Bah, awak duni uling sing bani, Cakap. gani bani. Wah, yan subuh nyak ngiring cang Luar selalu. kayo kang satu rando yen bedek kadirasa nyalen cie cenik nyalen cie boleh. Tuh, ingin Pangsing lak ati yang ngelah peganan sing sajo sangkaning po sajo. Wah, Bah. kayaknya sih bani. Yen Bani. awak kal mulia Iya pun sing jadi mungkin. nyatuang narire keliu nyata ngaduang liu kewalo ngaleh nepo sajo kewah. Yang ngalih kana wanen nak liu kewalo ni saja wanen kewalo. Pangsing bukus dongan ngaraoseng dewek rire cara satu busan ngaraoseng dewek wangin timpal pedidi ajak saling tebak Nah. nyen ngaraoseng dewek satrio. Yan subuh bani kenyamo pendidik nyeng orang kesatrio. Saja. Sing ada. Hah? Nggih. Pangsing liu nyato luer nian wang pawesti kas nengoh ya jadi kecerang pati. Iyan dian mangkat ya tuli keramuan. Alan, iringan. Iya. Mengok pengerono ya tu nagel sapi sande. Sing merasa cepok pendo. Bengkol, cepok, nagal perjalanan pangpendo. Bab dohan yang wisman sedia carang kemah. Kade sakit subuh dekat mirip nih rumah nih dia jarang. Ya. Ni dia carang kemar pingat kali. Dia carang kemarnya ini Menau dan meweruh pingat ni ke. mirip sing tawangnya ini. Iya iya teki kano satu palap tu mengkene kane wisman. Ada musuhnya ini teko mai ke rumahnya ini. Dana nolen bi parayan ro amapak hanyentok akan kawisayan lawan kita. Sing jo adelan mula lakar mepadu nyentokan kawisesan dini di rumah. Mangkela kena temu ngakeno kawisayan tu nyen jo tekerau saja. Jani jalan temungang paluang kawisesane nyen jo mulus saja ani ngelarang padu. Cien kelangon dasar nyatuang menang kelawan yang kalah ke menang murid posido yen kalah pang saja mati di tengah yuda. Pang bener banyak tuang menang kelawanin kalah ke ya mula kal menang pang saja sekan segar yan pang kalah ke pang mati. Mapuan yayo teki sirang rakrian peti anurat di lapas sirang satu. Angalun pat ada pas sirang sono. Nempo pejalan yoi buror, nempo pejalan yoi kulu. Misadio ngentoh ke angkian. Kelangon dasar nangun ya to gati di kanang yannya. Kadi rasa nulat pemargin baburon. Sadio lakar mati yang mula ngetokin pemenang. Cabani mati ya kalau ngetokin. Mangkano juga rakrian peti. Yannya wango di delar. Misadio pejah. Pinakoyannya pejah ya to marwatan ngerano. Cara sastra orang yadnya anggun nirmalat makem laksmi si dirga kayur ni wirguna. Dote batas angkian. Dojo sabatas Satuan angkian. malu kulit pateke hano gati ni kanang carmu misadio pinako pekabat ya to marwatan buana. Dojo sebatas angkian kadi rasa kulit pateke angon pekebat caru dini di gugus. Galeh gati ni kanang pateh misadio pinako sakoi kang buana. Tulang dane gusi patek misadio kalangon sako nyek jagang bumi. Rah gati ni kanang pateh. Gedeh dane gusi patek. Misadio pinako luaking danu. Wani kalangon ngemersihang danu. Memah anros ya to marwatan samudra. Jika dirasa uleng di danu memah getih patek kadi kadi pasih. Tijo mirip ada unuk tukade to ne geteh pateh hangon sano penyak saja memah ya keros tukade.
Iya ada duka dane sing mesti ya ne gedih dane Gusti Patih angon melusin bangsa aja saja ngalakan segaro kadang-kadang gunung lama kane sido kasebut nyegaro gunung metangyan kerto gati di kana wana bangsa aja nyambung segaro kelawan yang gunung pangkasi nenguh segara gunung kardo gumilih mangke yato pinako pati tes tegap gulun atanding yudolawan gitu pejah ya teki serang pati mokso ya tukang kesangka lurus lurus alon Gusti gendong masih ada di berdua lah doh ikalaning bayi aturanian matoh pati alon Gusti alon satria bumi jaya ning rat lemur dening pangastudi tumputang sampun wicara niki ratu bejak tebak-tebakane Kadiang paran kita gigi kapilan. Kadiang paran kita gigi kapilan. Opo katon dente yang makin sila jikara kemana? Paling itu Ote sawi Ayo teki mulun natan mundur setapak lawan kita Apaan Siru Ni Orang Wan Uji dilupat Kot resnanya
Tonton ye kisire ni barang perayaan rasuk koting kana berang ngalakan sangyang muategakan sangyang catur widasi sangyang pancamahati asabuti asadasabati walaupun kanang Nang sepus ieu catur sanaku prasabe. Wanggupati, Rajapati, Banaspati Raja. Maling sari. Wong yang keni ludra pura. Rahmu semeru bulu
Marengang Rahmu kaya rinang meruan tadi kana Tangan iwo Ini lucuan Nang sok meruan tadi kana Suku Ini sebuah Untuk merupakan tenang Lokian bulan Perayaan yang cepat ini panang Keluar busanan Kudung aku jajan Simput aku naga taksaki naga nantamu capakan aku naga berkaku bosmu aku rahim Larakan hati kanang pergi campur neraka. Dagakan na pengaruan dari kanang buruan bisi. Dagakan na pusila-sili. Sinuakan na pusila buat karay suami. Mujil, demi patak pengaruan dari kanang. Dagaku malu banten kanang daksinani dasi dagakan na pusila dari
kenapa sila bertanam rata? Abang mari mata di kanang tuan-tuan. Tegakkan aku merwantani kanang pasti mantes. Tegakkan aku serosuk seminggu. Tegakkan aku sila buat kanang mangadamu. Geni senar merwantani kanang. Tegakkan aku merwantani kanang utkarani dek. Tegakkan aku sila raji durka. Tegakkan aku sila bocalau. Mikir, bening, hilang merwantani kanang. Tegakkan aku merwantani kanang matian indis. Tegakkan aku sila dewi. Tegakkan aku sila buat kalasi. Warna merwantani kanang siwa warat. Hop! Kuat ini kanang barang. Orang kuat ini kanang. Orang larakan kuat ini kanang. Urgecap. Luar gitu rituas mulut saya.
Parangan yuti laksana merwandani kono Wong Indonesia Opayang
rancangan kulungo marwantani kanang margi tige lanak paparang paparang marwantani kanang pula di situ. Jalan. Nek, jalan. Nek, jalan. Nek, jalan. Nek. Udah. Dah lupa Cat.
어떻게 난청한고 벌써무여 띵하니 성컬로 성컬로 빠뜨 성컬로 번어스 빠뜨라지 성부처 살라로 성부처 lembukan 성부처 jawaban muang sotus kutus pucu mariwantani kanang kayangan ningke merakyat kan maksimal puporeng yatingan Opon yeki hana pinakaya. Upadaya. Mong catur sanaku berasa. Waduhanku berasa menjadi. Poparang juga pengan. Opon yeki hana pinaka tetada. Hana pinaka lang. Kiwaliat. Uri sampun yacu ingan. Uri was. Angamet sari. Mentah muang mati. Allah hendak mewali yatingan iki. Walunguh mari wantani kanang kayangan ti sohang-sohang. Yan metu kami, mundur begitu kami. Yan metu kelod, mundur yatik. Yan metu kau. Mundur ya tinggal itu kau. Yan metu kaja. Pemulai mundur ya tinggal itu. Oi, wo kita ngerap demar bantani kanang jagat. Yan sampun riwus pemulai ya tinggal. Oi, wong sakasik marwantani kanang jagat. Yan hano wong tan manut marwantani kanang suodarmu. Wonang yato nyani kang mami tadi. Mangkane sadani.
kedua. Semua kena yaya teki sira manusan paduka butal. Apaan wani kena ngelarakan gotini kanang purana tatu siwa tatu muang dulu tatu. Wit sangkanin boleh-bolehan. Sira yang bocari napak ikanang situ. Erecang patlungguh paduka ngak samayang sira manusan paduka betul. Dumuk ingemang waras kenak dirkayu separipurna. Mangkana socar sira manusan paduka betul. Ya, kulun yang ini pokok. Sang cabai, sang cabai ya teki sira manusan paduka betul. Apaan? Ini akan ngelarakan gati ni kanang purana tatu. Ke caca muang siwut. Wit sangkanin boleh-bolehan yang bocari sakti anapak ikanang siti. Retang polunguh bocari ak semua kena iya teki sila manusan palung betul. Mangkana Sedun. Terus lagi. Sedut. Lagi. Sedut. Lagi. Sedut. Lagi. Sedut. Lagi. Sedun. Lagi. Cekin nancangan ko lungo maruwan ni kanang market. Lohay na mawali pamulay at yan iki. Maruwan ni kanang kayang tesuang-suang. Pamulay pa yan iki.
bunga, jalan, bunga, jalan, bunga, bunga. Jalan. Buka, ini. Kan diangkat kan? Itu baru angkat. Angkat. Lagi udang dia, jadol udang dia. Udang nih. Udang dia. Luna Sekar, nggak lupa.
daripada nama suah. Yang sudah uang hati sudah masuk. Uang angwakro pada sudah yang nama suah. Yang sini pakulun sang yang tidak rasa saksi menak di sang pancam mabuta apa biar teja kasama pati apan perkop tarap nak pertemuan nak kabe. Wasang tabe sila manusan perkop tarang kulis mapung waktu ngadang pelongoran. Sini pakulun tu betul-betul di sana melingam ayon maka sami. Kesama kena sira manusan paduka betar. Mapan sampun riwus. Nyarang ini ratu napak ikan ang siti. Meledang ratu lungguh marwantan ikan yang ratu suang-suang. Meledang ratu mapicokena waras kusop kuno dan tamu ratu kasam. Waduh ratu nai ratu tiang-tiang nasin ratu no taman tangkering aja pulung wae. Yang sini pramu semua tu yang lenjang pulau ratu betara betari muka semak kami naik terima tu yang lalu tu. Om santi. Tidak matur dari jatangku mangga meligihan ide susunan Ratu Lingsir kaping pertama kita. Lepe. Yung ulong ya. Sabi nga alin ng doon eh. May di cara ulan dyan na. Kelanturan ring ratu tidak karya tidak mengaspun mangga jujur hari dari gede pinta
Kebetulan mungkin hari ini dia sesunan ratu bikin satu buana boleh. Nangga gitu hari ini. Bodoh. Hari ini sekian. No. Rambut ini kamu. Makin sekian terus mengalir dan pemilik udara sakti. Malibitan siang atur, sampai dirasuh pada kesempatannya. Diurusan di desetunan masih kami satu melinggi, kita dengan ngerelas dengan jadi wilayah. Aturan tentang pilihan itu melibat kuasa kita ingkar saking dan yang itu. Kematian apa sih?